Bafowethu nangu Spotify uthi-ke ibhola lisemdletshen elama-streams. Umthandeni-ke yena mculo kaMaskandi-ke ostrinywa kakhulu-ke ku-Spotify. Sikhuluma-ke ngo-94 million-ke laphana-ke streams-ke. Kulandele-ke uMzukulu kuze uMafikizolo mese kuza uKhuzane unumber 4. Kuzothi number 5-ke kuLubo Limit-ke laphana-ke. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiciniseko SM. Baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacinisele ibhathini ka-subscribe baphinde balike lama video-ke enginenzela wona. Webafowethu-ke umthandeni-ke uSpotify uthi yena-ke usahamba phambili-ke laphana-ke ukustrinywa kakhulu-ke yena-ke uSpotify. Sikhumbule mesikhuluma ngoSpotify-ke sikhuluma ngeplatform-ke laphana-ke ekhokha futhi amasenti athe xaxa kubaculi bakaMaskandi-ke laphana-ke ngoba siyazi ukuthi-ke uYouTube-ke ungaphansanyana kancane-ke kukaSpotify. Spotify-ke iwona okhokha kakhulu-ke ophindulekele abaculi ekutheni-ke sibabone babe nezinto abanazo bakwazi ukuthenga imoto ba-afforde izinto eziningi laphana-ke. Kodwa-ke okubalulekile nakho bafowethu-ke ile top 10-ke ekhishwa Spotify-ke laphana-ke engucaphunele mina-ke eyona yonke njengoba-ke injalo-ke laphana-ke ukuthi-ke uLimit unumber 5-ke uKhuzane be unumber 4 kuba uMafikizolo number 3 uzoba-ke laphana-ke unumber 2 uMzukulu-ke kuthi unombolo 1-ke umthandeni. Lento bafowethu isho likhulu-ke kuwona amahholisi-ke amahle-ke laphana-ke ozingeze kamthandeni-ke igcome lisho mfoka amanqele-ke laphana-ke njengesiqiniseko esemida sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo. Nawo Spotify uthi umthandeni wena uthini asidibane kwezinye.